Kao predsjednik vlade imam mnogo problema. Kako da nađem pravi omekšivač za moje tkanine? Oh, kako me svi gledaju. A da li ste probali novi Soft Cell, omekšivač sa dvostrukim dejstvom? A jel me opet pitate figurativno ili stvarno treba da se proba? Kako mislite stvarno da se... Pa normalno da vas pitam figurativno. Mlađo, pa šta si to uradio? Ti si normalan. Pa zahefto si mi novu kravatu. Još jednom takli tu heftalicu, imate zaheftan za 100. Ajmo ponovo. Da li ste probali... Aha, ponovo me pitate figurativno, jel da? Znate šta? Čuo se da elektroprivreda daje poseban popust za elektrošokove. Ja mislim da bi trebalo to da uzmete. Vi biste bili potpuno drugi čovjek. Mlađo, sad ćeš da vidiš... Eto ti sad. Rekao sam ti da ostaviš to, ali kad nećeš da slušaš, sad ćeš ovdje da provedeš leto, je li jasno? Dobro, da počnemo ponovo. Je li uključena kamera? Nije. Šta? Uključena je. O, majko mu. Novi soft... Novi Soft Cell, omekšivač koji... A Danice, pobogu, i plafon si srušila. Nema više prisluškivača u zidovima. Danice! Oho, komšinica sa 4. nosi tange. Bog me i komšija isto. Dobro, da počnemo ponovo. Da li ste probali... A ovo sada nije figurativno pitanje, nego... Šta bre? Kako? Šta nije? Ma terajte se bre u... A, kako me svi gledaju.